Sapay kumata din agtulukwan, man. Sapay kumata agpaiso nga ay-ayatan na. Anyat kayat mo nga aramidag ayamina. Tapno mapanag ti kinapudnoking ka. Diyak ngamin maliklikan ti agdanag, man. Siyempre, gwapo ka. Kan kaub-ubing ampay. Amangan no isukat nakto iti ub-ubing ngam siya. Saan to mapasamak day tamina? Si kanti mauding ayat ko. Nadala ko makwartak agad ikasar ka itan. Kat mabalintamot lata ti agkasar no kayat mo. Tauray siya kung ti aggastos para iti pagkasarta. Ay, saan na? Manjang mo't amina. Diyak kayat ati asawaag ti aggastos para iti kasar ko. Ti kayat ko, kat agtawad mismo kanyak ti mabusbos para iti dayta. Awan mo't dakes na. Mas naman diyak. Agurnungak. Tano makaurnungak, isunto ti panagkasarta. Kasano nga rod ang makaurnong ka kat awan mo't trabaho, man. Ha? Kat addan to biglaan ti dadating ti surte. Iso adi talaan mo, Mina. Minani, nakarubwat akon. Agawid ako ni lugar mi. Ay, agawid ka manen. Maikaw ak manen iti husto, man, honey. Di ka madanagan, tagsubliak tumanen. Inakla si kaswan jay planok a business ko. Tapadasag man tag business. Malangarod, good luck, man. Oh, ato yan ti kwartam. Inayon ko matditan ti ko nam apagpuunam iti business. Ay na, agyaman ak, Mina. I love you. I love you too, man. Adda akon, ligaya may lab. Oh, agyamanak. Kunaklakit dinudikan umay, tadi mo sungsumbatan ti awag ko. Nagreplyak mo tititiksking ka? Saan? Ay, diyak pa'y nabasa. Inlanad ko ijay nga umaya kita. Diyak kamin masungbatan ti awag mo. Tagparikot man rin ti signal ti cellphone ko. Diyak amo no signal ti problema. Wano to'y cellphone ko. Ay, ala, sumrag ka nga rodan, man, my love. Agyaman ak, my love. Mabisina ka. Anyat si Dam, my love. Ay, diyak nakaluto, my love. Ay, ngam agluto ak labiit, wine. Mabayang nga orayan, ligaya. Agpa-deliver ka langan, ta mabibiit. Sige, mabait lang nga ron tala ag ti cellphone ko. Inta man nag-shopping, love. Maka-shopping, Awampay matay pensyon ko, my love. Inton maminsan pa'y labigat siguro. Abay, awan karga tay bangkom ay, my love. Adamat kit day. O di, mangirwarta. Tay supay la teramaten tang ag-shopping, my love. Maka-shopping ak ngamin. Sige, rumwarta nga rod ita, my love. Ligaya, my love. Agriing ka. Ligaya. Apay, man. Agbiyahe akong tagawid akon. Ur-urahin daklagi ti dadakkel ko. Adda ka no aramida ki balay. Anya, kunak nagbayag ka pa'y dito'y balay. Inton maminsanan. Tadda pa'y aramida ki balay me, my love. Nalangarod, nagsapa pa'y mat. Parbangon pa'y laang. Wen, tanarigat agbiyahe no aldaw. Taado ti pasaheros. Malangarod, tay kwartam nga ay amangan no nalipatam. Saan? Adda di tiwalit ko. Sige, my love. Patuloy akong. Agsubliak tumanayin. I love you. I love you too, my love. Adda kan iman? Naggagapom man ay. Nagturturugam iti manungal daw. Rumwarak mo't lang, tatang. Yag ko lang nagito'y sinap-shopping ko. Nagaduman ta ginagatang mo. Nangalamit si kwartam. Intada. Sino? Dagitay dua anobyam ahut-hut-hutam. Agtal na kay man, tatang. Tilay bagbagayo. Hut-hut-huta kaya. Saan mo? Isuda mo't tikusa amang tadi ti kwarta kanya. Agdaw-dawa ta kaya. Saan ko nga ugali ti kasta? Sandi nga mo ti kasta nga aramida manakaw. Nagtrabaho ka kiting.
Tapos damo makuna kwartam. San arasaya ti kasta? Kukwartam dagiti nobyam. Pinaggidan mo pa'y nga rod ida. May salaang ati nobyam. Di mo paglulukwan ida. Padak pa'y nga rod ida senior citizen. Kasi damay. Oray ba bakit da ata pensyonada da mo tatang? Kundi da amaw a pinaggidan ko ida. Taagin na dayo ti lugar da. Agduma a lugar ti ayan da. Oray pa'y! Amin nga aramid. Anda supapak na anak ko. No nasaya at aramid mo. Nasaya at tumatyapitam. No kastasan ang nasaya at aramidam. Namnamam tumat nga raw. Tidakas nga pitam anak ko. Abay, di ka mabutay nga makarma. Awan day ta karma-karma kanyak natang. Panunot lang ti tao day ta. Naimbag ka pa insan eman. Urewan trabaho nga madlaw ang match money kalata. Angamda kami nga ha? Ngumis-ngisit kami ni ti katatrabaho nga mawampaylat aasinson mimag. Ano siya? Dak kayat aparigatan ti bagik ngagtrabaho. Naimbagkan ka ha, tadamang ta di ti kwarta kan kainsan. Pensyonadan sa dagiti kaya nayat mo. Wen, ngumjak daw dawatan ni Dansan. Isuda tagdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanyak. Angam, pudno ayang ay ayatam dagiti insan. Ay na, pinaggidan mo mutan ti dua pensyonada. Isuda ti mga ayat kanyak insan. Isuda tagpatpatay unay kanyak. Nariga tagpapaidam. No kayat dak ngayatin, nawaya dalat ta. Ta narigat a papaidaman niya aya. Ta amangan no agpasugnod insan. Kat, si Kangay. Apay, awan bak na ngagdatong gengga. Awam mo? Napili kan sa ngamin. Uray lakay ditan basta da kwartana. Uray saan mo ngay ayatin, basta nabsog ti bulsana, alaki di. Manjak mo tayo insan. Di kayat ko, no makin na yata. Tayo talaga ngay ayatag mo't Diyak kayat ti mapilpilitan laang. Ay na insan, practical ti biyang itan. Baybay amon ta ayat-ayat. Basta saan kang agbisin. Nakarubwat ka man ay, iman, papanam. Naibos ti kwarta akong datang, iso arumwarak. Naibos ti kwartam kahit mapan ka man agdawat ka nagijay pensyonada anubyam. Ilay bagbagayo mo tatang. Kukwarta ak idaya. Isudat agdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanya. Jakmut ida pilpilitan. Di ka lagbay ni tikas tagar arabidam. Imbes nagtrabaho ka kitay. Kitayam dahil mo kin aldaw ang asinsin mo. Nagabrodan. Tanaumadan nga istambay dito lugar tayo. Nakapanunod dan. Siga ngay. Kaano ang mauma ka nga istambay? Apay aya pilitin ang agtrabaho tatang. Kaya't yu aya amarigata na. Di kay gagyaman ta na ay tibiyag to yung anak kayo. Uy taadalam na maam amang mangtid iti kwartam. Uray ko man umay salang tinubyam. Saan ta pinaggidan mo ti dua nubya? Nagalas nga rabit ti kasta. Apay di ka mabutay ang makarma. At day takay man datang. Day tamang karkarma ti bagbagayon. Mapanak man langay. No kasta, imawar manan ni insan manan angkal. Yun kalpasan man ti sumagmamanungal daw sa agawid dayjay. Mapanman agsak doon Agsakdo nga? Agsak doon ti kwartana. Di lagbay na ya kasinsin mo. Agdinabag ti kinahut-hut na. Di mo tultuladan dyan insan mo kanakan. Saan nagaputan na pintas ka kit paggigidan mo tin tinobyam basta ado ti kwartana. Saan anasaya ti kasta? Saan ko ang marami ti kasta angkal? Jakmut kaya ti manggundawa iti sabali at tao Day bagkapay, tabapanunot mo ti kasta. Diya kasinsin mo, awan. Diya'y labagbagi na ti pampanunutan na. Gaputag gwapo, gundawayan na mo tayo, nagit agrayo king kwada. Magibabay na diya'y. Nagbayag nga inururay ka, Eman. Kunam talual daw mula ijay lugar ayo. Pasensya kan, minahani. Na ospital ngamin ni tatang ko.
Kimaro ti sigot arikriknaan na. Anya, kat kumustan? Kasjay lata, medyo pimipya magidain. Ngam adda pa ila iti ospital. Asino nga'y tinangbantay kan kuana? Awan agsublyak mo't ladagos. Ngam ura inton bigatan. Ay, problema nga rod. Tawan aramatin na iti ospital. Naibos mo ti kwarta. Ha? O sige, taykan kanto no agawit ka, Eman, hani. Mababainakin ka na kani. Kanayon na nga ikan iti kwarta. Idintuta siya. Awang pa'y maitit cooking ka. Di ka ka di agbabain. No adda ka sa pulam, ibagamlaeng. Ikan ka, basta adda. Ay na, agyaman ang ron amina, hani. Nagsimpot ka talaga. Daytati na kaya takunagin ka. Nakasinsingpot ka. I love you. I love you, Eman. Ay, Nalampung ka manan. ah, Intan to agpapukis no bigat. Papukisan ka manan, hani. sikate makam mo, hani. Adda akon, ligaya my love. Oh, Eman, I miss you. Naimbagmantay may ka. Ala, oh my ka. Agyaman akong my love. Wow! At dati maar ka. Bagong gupit ka, mat. Uuwan man. Talaga nga impukisak ti umay ko dito balay mo, my love. Kat kasano, umyan kan dito'y iti makabulan. Ay, saan ang mabalin, my love? Ngamin, aday di ospital ni tatang ko. Awan mang bantay kang kuana. Kimaro ngamin ti sakit na. Iso nga intaray ko manan iti ospital. Anya, no kasta, saan ka ngagbayag dito'y balay? San pa'y laang love? Sapay ko matamaawatam. Agawid akmat lain ton bigat. Ano kayat mo sumuro taktap na dakadwam ang mga sikasukan ni tatang mo? Ay, saanan, my love? Diyak kaya't amabanog ka iti biyahe. Sana bali? Tanong mairwar ko ni tatang iti ospital. Agsublya ka dagos dito'y. Ay, sige nga, Rod. Orayan ka, ha? Uy, basta na pagbayad ko iti ospital, Tani, inakpe agdisitar iti kwarta. Nagrigan mo tagpiro kiti kwarta. Bay amta ikan ka, Eman. Manote ka sa pula. Hoy, Eman! Agring ka! Aldaway! Nabarbarte ka si Mang Pati Dirabay. Nagap-gapam. Kastalatan ti aramid mo. Agpukaw ka iti manong aldaw dito balay. Kalpasan na, sumangpit ka na bartek. Mayat ti biyag mo. Kastamlata, naging galumakay ka. Pantay ta. Sang ribaw, tatang. Kor tayo. Tapno agulimag kayo. Makaringrang kayo nga. Ay, yakpagan ano ti kwarta nagtao di titakas. Oray awan makukwartak. Basta awan pakabasbasulak. Aginti di kayo pailangang mutatang. Awan lang aron makukwarta yun. Kasta paila ti bagayo. Kadagbay subay. Abay, mairusok mo nga igatang iti kanam. Tinaggapo iti kalukwan. Panawandak dito yun. Nung awan na sayat ng bagayo. Maturog akbay. Hello, Mina. Nakaawag ka, mat? Eman, honey. Kaano nga umay ka dito'y balay? Taikuyog ka iti maangay arayon yun, me. Ay, masadutak, Mina. Awan isem ko nga umat-atindar iti kakasta. Nagboring. Kaya't ka nga ron mo't ayam-ambo ka dagiti kakabagyak. Proudak mo't amang yam-ambukan ka, Pasensya kan, Mina. Diyak umaya talaga. Inton maminsan lang. Ay, sayang. Kunak no maikuyog ka. Pasensya kan, honey. Sabay ko mata sa anak akagura. Niligaya tumawag. Hello, Ligaya. Nakawag ka, mat? Hello, Eman, my love. Kaya't mo ti sumurot kanyak. At napapananta. Sa tino? Agpasyar tayo jay lugar dagiti kakabagyak. Asidag iti beach day jay. Intanto agdigo si jay bye-bye. Kano? Inton maminsan nabigat.
Ikuyog ka, tada mall ijay. Intanto ag shopping. Sige, agluwasak nga rodan inton bigat. Love. Ni, nagadumot ti tao dito'y ligaya. Adda ka di pasken dito'y? Awan ngam reunion may agkakabagyan. Anya? Ano kasta? Reunion ti mayanta dito'y? Kunak man magpasyarilaang. Di ka madanagan. Tanumalpas ti reunion. Mapantan to ijay mall. Asidaglaang di mall. Kan intanto agdigo si jay bye-bye. Ha? Sapay makaboring ti umatindar iti kastoy. Umay kakit din tayam amo ka kadagiti kakabagyak. Ita kami lang manan nga kikita kat. Ay, agbilib da laki di kanyak. No maamuan da nga dagwapaw. Kan ka ubingan na nobyok. Ligaya, kapidwa! Kumusta? Ay na, Mina! Imbag tayo may kaitariyon yun tayo, kapidwa. Kumusta ka, Mad? May na. Apay nga ta dito'y ni Mina. Ilingad ko ti kalugong ko iti ruba. Aywan, yam amok tinobyok kan ka. My love, di muling dan tarupam Ikatamta kalugong ngayon lingad mo di tarupam. Ha? Eman? Ne, ama mom tinobyok, kapidwa. Anya nobyo asasawam ligaya. Katno siya ti akin nobyo kini Eman. Ne. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya nobyo sa asawam. Ay, di ta kayon! Ay, Eman! Eman! Agsubli ka ditoy! Eman! Pumanaw ako. Sakbay ang pagaramitan na kitidakas. Diyos ke, diyak laing pagaraw. Agkabagyan damot gaya madwa. Mumalaman. Ngumawan pa ilat mauray ko pagluganak agawin. Diyak matamo na niya ti pagluganak namin. Kasano da itong yan? Medyo adayon ti pinagnak manipod ijayan damina kin ligaya. Masapo lang may taraya kita. Sinaakon dagi ay babakit. Di ako nagpakpakita ka nakwata. Stus ko. O patalalaki. Madlaw na kainom da. Kurso na dahandak samot na kita. Itan mo ti kwartam, kanselban mo. No di mo kayat, ang mapingasan talapayag mo. Ay, awan kwarta. Awan silpon ko. Aday wandak. Lumaban ka, ha? Dito ngayon. Ibatantak! Lumaban ka gaya, ma! Ayong pinarusukan dak. Abay ko. Hala, bugbugan tayong katwa. Ikan tayo di pag nakman na tanatangkin ti ulo na! Tatang, marigatan ang agkot eh. Nasakit entero maging. Ay na! Napnapan ang mga minaya! Naimbag tada ng tulong ken ka nang itaray dito ospital! Tatang, jaksamat makapagnan. Kunak numatay akon. Nakaraw, tipan nakabugbog mo. Kit adda nakaibaga, ada tiliwan dagiti ng bugbog ken ka. Awanan bain lagi jay. Palungsot ko iday siya pagbaludan, tatang. Madi, talaga. Ay na, di mo pilitin timagna. Tamadipay, baraw. Tatang, papay ngay. Nakaruwara kon ija ospital. Yung marigatan nakpay matamag na. Wayne, tato ka nung amin ti injurem. At dapat ka nung injure iti durem. Iso amaterapi ka. Tatang, diyak kaya tagbali na baldado.
Apay, gusto iti nagtungpalag. Nala, di ka nagsagit. Tinasayat ka ramidam. Pagpapawiyam, dagiti nagbasulam anak ka. Kitagkid daw kay titulong ti Diyos. Kay sulang ti makatulong ken ka. Buyogam iti kararag ti panagagas mo, anak ka. Uwan tatang, diyan kayo tagbali na baldado. Kaya't ko ti agimbag, tatang. Kahit, kumusta jay kalkalyam a kinabaknang, Luis? Bambannog na jay tatang. Apay, awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot ngamin ken ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumot tikas jay. Ay na, agmula ka kitday tinatang ka ng protas. Tapno addan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay a minero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang, tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may nabayag kan ngagsapsapol iti kasta. Ngam awan mo't uray tiping a balitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga rodan tatang. Kasla masaduta kaun. Ay na. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan nak nga rod. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit. Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak kano. Diyak kano mabilang tilugan kaw. Talo kano adadakkel abalay ti balay kaw. Kan nagado kano ti katulong kaw. Anya? Isu ama siguradok bakit. Bumak nangak kong iti mabiit. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot kamat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumak nangak iti mabiit. Isu nga ganos talang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam, nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon diti balay? Saan mo't nga amin na bimak nang kat nagagat. At datay talaga anaswerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimak nang. Instant ibabak nang na. Isa pimanaw dan iti lugar tayo. Ta di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ayaday di ada mag-idila kay. Wen kunak lang arudan. Agpaiso day jay. Kat no damag kung dan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kasta aya. Isu ajak mapukawan iti namnama bakit. Patsig ang makaswerte aktumad. Akas iti dayjay kalugaran tayaw. Bumak nang tantumad bakit. Papanamlina. Inak man makisak ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anya nga adda? Awan. Adda jay balay nakauldag manon. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anon ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan lakan kan itiag nanayon ang naglalaingan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaam kit din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang, basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din da di nga asawam anak ko. Saan, ananang? Ay ayatok ni Luis.
Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayan pa'y laamatay ka, sabo sinaan day jeng asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng, tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga ang manmet jay anak mo, abalayan. Ibagam manmet ngagsapol iti trabaho na. Ket no kanayon kung ay bagaday taken kwa na apalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramidak, ta di nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan met na abalayan? Ta nagagat met idi ni Luis. Salasim madut met idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kau. Isulaeng met tikas jay karag iti amin nga anak kau. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga. Adamot gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adamot gayam na idulin a balitok karag iti dadakkel a kayaw. Inlemeng kano dagitay hap-hapon idi tsimpo ti gubat. Anya? Saan lagayam iti unag ti dagat tinang ilemengan da karag iti balitok. Adda pa'y gayam karag iti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gapotado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adun ti fake news ita. Ure inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod day jay. Anya nga ro di tangay? Rugyak manan tagsapol iti kinabak nang. Bakit? Ni, adda ka mga lagayam dito'y sangot ti balay nga agkap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga rod no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Ken no sa dinaw ti pangipwestuak iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkel agay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng tan. Ay na, sa asawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka na iti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan na pintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalanjay likod ti kusina, tane. Kanayo na maornong ti danom ijay tunggalag tudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tayo busag pa ito'y kape. Tatang, buludok man tay bari tayo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalakman di likod di kusina. May tani agornong mo ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalag sao. Balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok. Bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang jemot la agar arapa apter aramiden nan. Dila agbain na dya always. Mala siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala saan tatang. Syakon, kababain mat kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain, takas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Nay, Luis,
Apay tagtagbatam tapun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan da iti balitok. Anya? Adda ngamin nabuya kakasta. Saan lang iti unag ti daga tinangilamangan da iti balitok. Pati kadag iti puon ti kay kayo. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandad dadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka Luis. Inka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Tanya't pagkit kita am kanyak. Bagtay. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijat at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabahon anak kao. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramid na yun. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsorsor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga min at sigurado pa'y anak kao. Pinadas kong na itatang. Nakado ngay mula kiday. Ang nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mo't masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kadanto sa anak ang mapukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jaka mo Jak mo't nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tan tatang. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na, ay day 20 orayo tatang. Dito'y gayam ti ayang ti birbiru kag akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanen Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay sos, ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya, agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Ngam, bukudak mo't ti makalik a kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkut yan dita daga dita. Tamangan numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan dita. May sako malang ti sao. Di nakpagpungtutan. Inkakidyag mula, tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay. Adda mo't kayang bunton dito yung likod ti kusina bakit? Apay, di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Daytaman na bunton mo't dayta. Iparit kit din ni tatang akutsyak di bunton iji balay da. Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan.
Iso ngayon ba, agdad na nakita kabunton dito eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton da ito Ay eh. na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kung nalang arudan. Ala, panawan nak dito yan. Tadaaramidag. Anyat ko am? Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan ka niti ko na mapapanam. Yahoo! Lina bakal! Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tang iwamon. Kita ang tinakalig na eh. Oh. Gawa balitok ako tsara. Kung may sa atin nito. Pasig abalitok na giti bakal. Ah, ni, yelo mga agpay ti kolor da. Nakalim da kita. Uwan bakal. Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan ng inururay ko. Natong palang ti arapaap ko. Agmay may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanan di asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanua ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanu ila ko jinakali na akot sara kan tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ije likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kulor na akot sara kas kada tinidor ala ko ije department store. Kat apay ngay nga ijay payla Manila ti papanan na. Kat adumot ti agkilkilatis ijay sentro. Ije mga roti kaya na tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalag na kadagi dya da ije sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagi jay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello Luis, ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan bakal. Kat, kumusta ngay? Saan ba kaya mabalitok di nakalit bakal? Sinan balitok lang. Anya? Kung nagtumang amin kang ka, ordinaryo lakot sara kan tinidor dagi jay. Sa payadan apilik agatangan alugan agawid na. Ano? Pikimot gayam na gajay. Kagawid ka nga roden ha. Umay kakidit tatulungan ng agtalon ditoy. Nasakit tinagam kuli na. Napaayak launay. Jack maklon ba kahit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawon. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inak man agbunobon. Tani, panagraraot manan. Ay na, kaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun di asawak, nana. Mano abula nun. Apay, talaga kadingawa nun kontak yu kang kuana. Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kan telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan aksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Apra di ka malagawi dun. Anya ka batay? Tilay pang panawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos nakpaitif be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adaak dito Visayas. Jack agawid ditan Lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito.
kat masikugan niya Amalia. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Sana ka mangrabrabak. Inkakit di ikatin dagiti pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo iti FB. Sige, tini. Ada pa ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga, asaan ngagpampanunot na dya tao. Awanay, nadadailan ti ulo na dya always. Jakmet nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inananusa kiti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tadaganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya ka ang tagkidkid daw iti pasensya. Kapag iti inaramid ti anak ka. Awan mo't maaramid, akbalasang ka. Tauray bagbaga akjay anak ka. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatak latan at ikasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Luis? Oh, Lina, kailiw ka una Mabit man lang, Luis. Ah. Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit di mo't namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di na jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang edi. Agsasauka ka di dagpay so, Luis. Rice, ha? Di ko na. Saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kastalakalakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asin ni kugan na? Panawan naklatan? Luis, asino day ta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis Ijay Syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dahito a Luis. Anya? Ala, Luis. Pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, si Kati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti mano atawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Si Kati ay ayatag. Jak kayatan dayta nga Amalia. Anderan nak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta. Bastag sinatan! Masapo lang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo na ito'y, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari, Lena. Uwan bakit? Di mayata kakaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito'y Napimpintas la ija ta igid a mismo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito'y nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry Manong. Na kayo kani jay kabarbaro nga agam-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinamin saan nga kalman. Diyak lang pagarob. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan. Adan asawak. Driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam. Ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron, ading.
Isa makunak ang nagasat ti asawam. Apalak niya asawa maling. Ha? Ay, wan, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda. Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita Ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agiddan ta maturugtan. Maturukan. Sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan. Madamdama akton. Ne. Napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak. Mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko ah. Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Kasigurado nga adumanan ti pasayeros. Oh, mangan kamot ka na. Adda ka dito sa angon ti panganan nga sumanarming ka manan. Kit-kita ak nga ro dato kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat ah. Pinaing pisak base tanapuskol. Tila raramida. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ko matlaang. Wan siguro ah. Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ma ah. Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod. Mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tane na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan Manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo ah. Nadlaw mo matgaya Manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad-ada pimintas ka, ading. Thank you nga rod, Manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yon. Damot lamisaan kan tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di ah. Apay awan trabaho Manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Uy, iso nga daklang anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jakmaten ng asawa, awan mat nakitak, kaskin kakapintas, ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay,
Rumbang ko mga iso ti numero 1 amang ibagbagay ti kasta ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga na nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya Manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam di asawa kat uray na minsan hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya? Ay, irwar ko man kit di dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay tiagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. Ay, nabanuga ka nagpasada. Masakit ti sikat kan bukot. Ay, wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, tagkapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak tititad na no kwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, asino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tapadong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kasla hanak nga makit kita. Ay, imbag pa ti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Tasa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Isu nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalaw. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakes ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, ha? Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununag na, love na kaday jay. Kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kana yun, Inal daw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kita am ka di dati abok singera. Nagpintasan niya. Ni, ay, unmat. Sayang ti kinapintas dati a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti abok singera. Nagpintas ngamin.
Mom Rosita, bagbagay mo man ti short hair. Aya, May mayat man no paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalagaan na pintas ka. thank you Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga ron ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka matmaray. Oh, bagbagay mo tabuok mo Kasla imubing kasi ka. Thank you Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga ron ti dadu mga babae ta ma-appresyar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no dadu ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang arod. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at taga-kabangiba nga barangay? Asino ti ibagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo't taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y da jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, adu ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Ang arteg ka no, mga daya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasiliga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, kat, pagyamanak apay, sana nasingpat, jay asawam? Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko igta. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Pamumayat kag dalos iti kuko. Ay, Kasta ti trabaho kay di ngam sim maduta. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam nosag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti gwapo nga kaaruba. Nagwapo man nga agpaysuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam gwapo lata. Sino?
Ay, basta jay gwapo ita ah. Sige ta, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya. Haanan, pinakanak jay gwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudot. Makadkadlaw ako na Rosita. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo dita balay ti kaaruba. Ano, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakay kaaruba. Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya kaaruba. Anya, Nagsingpet kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Iso nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dya kaaruba. anya. Makitam ti kasta nga aramid mo. No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Ison tumatla nga naglami ti relasyon ta. Naumakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya, Han mo lang nga mo ti marekrek-nak. Iso nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon nga eh. diya ka mo amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kilaat mo ta nagbali na kas jay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamwam. Kun amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na ken kaaya mare. Adda ka matlagayam diti balay datatang. Anyat gagaram. Agawid ta ka din Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusan ta ti amin kadata. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry bakit? Wen, aklunag. Nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit kanyam ngamjakla ang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano okay lang kan katikas jay. Amom mo takas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak na jay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwan. Pumanawtan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. Nukas tati kayat mo bakit? Wala. Pumanaw ta ni Jai. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapwede kinaragsakaw. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain.
Ay nakalpasan ti do atawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na may langay ni natingkaw ay na. Ala, apay nga rod nga agluwa ka ngay, Benny. Ay uwin tanay. Di mas baalan ti kinaragsak ka. Sika talaga. Ah, Makaisa, makmat kan. ito bigat. Agpasyerta tagdikta. Rambakan tamit ati umunang aldaw ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Untatang! Ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Dahita nga minti kayat ko, iti may sa babae. Abay, si Mang Pagtay na nagkapoy di pagyaw. Di mo't agtrab-trabaho. Kas sales lady iti may sa amul ijay. Untatang, ngam nagawid ay. Di na kanu kayatin, tagtrabaho. Maya, kay. Ha, nakachamba ka, anak ka. Ha? Apay, nalaada la ka di unayan na may dilig iti nobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti do atawan na panagdadatong ko kang kwa na nga ay. Ngaraw. Nanos ka unay, nag-araramiti na iti Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko tinagaran. Uri adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inararap ko iti silpaw. Kita inyo ha? Kaya nasya mo ilakanyag. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana hanay. Jak amuno kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan numaupay ka kanya. Apay nga min ay ha? Anya day ta ha? Kaya baga ma ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok ijay bagyo. Saan ka di maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na ha? Uwan, Benny. Nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Yuray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kayo. Benny, Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. agyaman na. Man nakaawat kagayam, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Uwan, Benny. Ay, Agduan abulan ti sikug ko. Kinalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngam saan matgayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngam adamot gayam ti asawanan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Uwan. Ay, Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtagarin. Agsao ka Anya nga iti makunam ita. ikwa. Sige, nagawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga gawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak anatang pagay. Agawid ka adagosan. Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta gawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga gawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Tatang. Uray sa anak agwapo. Dami lata siguro karbengak ngagpili ati asaway. Dak kaya tagapit iti saan ko nga mula? Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao para takopa lang. Yuri sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw.
Maawat ko siguraw. Masikog mga main. Kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay kawin na insan. Kano ngay? Hinton bigat. Agpurma ka iti usto ha. Tado ti babalasang ijay. Kawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam ang garot insan. Tapno makaasawa ka magtayin. Sige nga rin insan na. Ta inak pagpapukais. Di ta pa igawawid insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tantong agawid ang ta makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aginggay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas ng paiso na kiti babalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasan. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan insan. Ha? Apay ang dapat kabsa na. Kaya umamay. Tay buridag dati bagbagak. Ay sos, napintas da dyan insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na ka insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lata matigasat mo kun kuana ha. Tay ko na da nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng maisalat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ay, osta ito niya. Ison, ti mangyam amoy ti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga. Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik nagkagayata ko ni Tiday ta babae. Nagpintas niya. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ay, kasanungay anadlaw mo aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay na, narakop na kunyaw. Ay na, ay, kanya pala ko ngay. Arako po, mutanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da ita, manong. Ang danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangaro din aday. Kahit inaklon na ka adagaos. Kaya natang. Longhir maninday yay. No dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak ko mama may turag nagdatong kang kwa na. Ang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga di naram ka aw. Uy na dahagos ti sumba na. May kaduan anubyong dahi ta, binay. Asawa mo nga rodain. Tatmo saan nga susukat, inubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day jay, tabalasang. Sana kas ni Diana, masikog magayam. Plano nagpalukwan, ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, yagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Well, kinuray sa anin na nasinaw. Basta saan laga ang masikog, akas ni Diana. Maklong ko data. Basta ayatan nakmat itinapod now. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kumayatan Nay, si ka maggayam ti sarsaro no insan Benny. Ha?
Sumipnget nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapoy ije bangkag mo. Wani insan ta, insang buko sinibugan, dagi di mo ka na tang. Naggagat ka matan insan. Nagsapa ka arumar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sayur urno nga munti pa nangasawa ma. Ewan na, tamno makaasawa, amatan insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ay unaw kasinsain. Inton na ikasar kaon. At sarsarong karam matlaka di tinubyam ije lugar daw. Ewan na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong kaw. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay kat, kita ama. Tamangan no maliwayam asarong karan kasinsin. Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako akiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan may nga kasar ka ni ipagmaw, insan. Ada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Impod no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day nga ipag kaw. Apa? Anya namuam insan? Babayadan magayam a babae ni ipag kaw. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka no ngamin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Iso mo ilasag paminsan na makita ka dahil kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalanan ti kayat na. Wano makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dato inyong. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na ti agbalaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga no agladingit kanto laang insan. Iso baybaya mo. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapang kumamangin baga kanyak at ikasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara masakitan ka. Inggagara? Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanak pa itatang. Panagri na ngamin kaslawa mo mapagdal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kaw. Ay, tatang. Nadidigra kaw. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tinak ikasar ka dagaos. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya. Wan? Awang mo binakatan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kuntay kasarkaan ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakot akon. Nada. Ubing kapay. Kaslakan to payag taw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na? Aklunin na ka. Ay, labyaw. Ala. Pinagbatamatan din ang kulap ko. Amangan no makita data. Kay batanday tao, yaging nga di na aklunan. Ore makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mat apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa unday ta,
agayat kamatang kanyak. Ala na, aklonin na kaon. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat nagbengi. Sigurado ka, Binay. Asawam ni Ispay. Huwag nga ron, apoy tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga min patyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sa mga ni Nanay Ispay, so kastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagamay. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumteng. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di kat ti pagyamanak. Palubusan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti, Na, kunak no da na biro ka maun. Imbabawi damay. Isong nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Neh, apay nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka nakan. Tanay, ay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, uncle. Una naman nga agsapol iti maparte iti kasarda. Una na nga agsublimot ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawi dahil. Ay na, dyan mo ngamin makuntak, uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hilo tatang. Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Nga magpalpaliwawang ka. Ayan nga, dagiti mapartay. Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sa asawumay? Talagang ang gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Panjangay! Da kayo at mga kasar kan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige tatang, bye! Kastay tirumbang ka na ko ada. Tapno reknahan damay timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayin tinaramid mau. Api pagbainan nyo ko ma. Nasakit nga min tinakam ko iti naramid nin sangkaw. Ingagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna magtakas di ti ugali kan trabaho da nga ipag na. Imbaga na magkeng ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay yan. Day tagayam, ti pagsaksakitan tinakam mau. Amo na! Imposible di na mau. Mamati ka mo ka. Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benay! Basol mo na dadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay aya Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay may! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaka sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Kwa, ipakawanan na ka, nana. Nga masapon nga linipatan. Ay, saan, jak kayat?
Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabot pagladingitan. Kwa. Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Nya. Ay.